nihin November nili thongni kullali Hakha post thong Chimnak sham kan thok changlai SAC ni Dirhmun panga Zulh Lawng a Biakinn i Ruah lai tiah CNF ni a Chim Myanmar ram dau Tlaih kong he Pehtlai in CNF ni a Tlaih mi Dirhmun panga SAC ni a Zulh Lawng a Ruah kan ngei lai tiah CNF Vice Chairman Dr. Suikhar ni a Chim Dr. Suikhar ni mi zapi sin a Chimnak angai mi video chu November ni khat a Chinland Information Center ni a thlai chu video a chun Dr. Suikhar ni a chung lei bantuk in a Chim hi a si CNF ni a Tlaih mi Dirhmun panga na chu pakhat nak Ralkap uknak asham cha ding Pani nak thongni pariat phungsham pi show e Federal Democracy phungsham pi athar in sarding pathum nak ramkhel Ralkap ital lo in mizapi uknak tang a Ralkap chading pali nak dauthlan nak chan chung a aken kip in sungjatlak nak atong mi na cha a dinfal nak kolding le panga nak ramdang phu thei pi nak in berwa nak ngei ding ti mi hi nc hi Dirhmun panga pin a SAC ni tuksum swal nak atwa mi vialte kong a aswal nak achauhlan a her e tronvau zong alak a her tia Dr. Suikhar ni a chimchap atukum September tha a SAC ni ramkhel berwa nak ngei ding in tlangchung mi Hriamnam na le PDF asom na in CNF le PDF tal in atu liaw Myanmar dauthlan nak a atal mi Hriamnam a hauman ni an chauhlang lo tia thai asi Biakinn le in a AA le CB ni Hmunkhuar loading in GNO ni Nawlnak atwa matupi khopong a ummi ngaleng khwa e Biakinn in le khochung hunkip a AA CDF matupi brigade 1 le Chim Brotherhood CB Ralkap na ni Hmunkhuar loading in Global Ngaleng Organization GNO ni November ni khat a Nawlnak cha achwa ngaleng khwa chu Reverend Thadun ni matupi mi phunna sin thongtha achim liaw a umna khwa le matupi peng a thongtha sham athak nak tuan bia rolling a umna khwa asitia GNO ni alangtar chuban tukri fa tuan bia rolling a umna khwa e Biakinn in le khochung hunkip a AA CB le CDF matupi brigade 1 ni khor an chodi e munma an lakmi hi gandu shim lautia GNO ni cha an chhuami a an langtar atu bantuk in ngaleng khochung a AA CB le CDF matupi brigade 1 ni munma an khwar ruang a khwami ral zam na zong a homan an kirngam lau chu cha a khwami na lungnangam te in an kirkho nak na AA CB le CDF matupi brigade 1 ni ngaleng khochung e Hmunkhuar nak an tua mi hi kan ngol piak na se tia GNO ni alangtar chulong selo in dauthlang tu Ralkap bu na Karlak I thei thiam lo nak a ummi ruang a chin mi phun pakhat le pakhat Karlak boi bai nak a chhuah hlan a chaboi chung tonberwa nak te in ramna holding in GNO ni forfial nak zong atwa tia thei asi CDF-Hakha ni SAC Ralkap Zaammi Minung pali Hriamnam he an Tlaih na Hakha le timit Karlak Kahdohnak a Zaammi SAC Ralkap pali chu Hriamnam he kan Tlaih na tia ramleng a ummi CDF-Hakha upa pakhat ni November ni khat a Hriamnam man thlak he alangtar Kahdohnak in Zaammi SAC Ralkap pali chu maithal junthum kwambom pakwa tangpho pali le maithal kwan tampi he kan Tlaih na tia CDF-Hakha upa siangkung ni alangtar hi kong he Pehtlai hin CDF-Hakha ni an Facebook page a thongpang an chhuah mi chu a lo na in CDF-Hakha upa siangkung ni Hakha le Thantlang kar ika liaw a rashang Ralkap pali na chu an maithal MA junthum le kwan he an thlina in CDF-Hakha ni an doi na I nel palai a an vatlai than na tia atial Hakha le timit Karlak a ummi SAC Ralkap Hmunkhuar nak pakhat chu October nikul ni riat a CNA le CDF-Hakha ni an lak I SAC Ralkap thlainga an thipin a major pakhat tal in Ralkap pali an tlaih na tia thai asi Thantlang a SAC le CC Ralkap Karlak Pehtlai in Kahdohnak a Thantlang khwa I SAC Ralkap le Chinland chawza Ralkap na chu November ni thum zong a Pehtlai in an ikap tia thong kan thai November ni hni zong a SAC ni Thantlang khwa a ummi Chinland chawza Ralkap pol chu Vanlong in aka na November ni hni Kahdohnak a SAC ni Vanlong a man bantuk in November ni thum I Kahdohnak zong a SAC ni Vanlong in Kahdohnak atwa tia RFA ni atial
Hakha in an thla mi hna SAC Ralkap pol Thantlang an phak nu a Thantlang khochung a SAC Ralkap pol chu an phar hna I Chinlan chawza Ralkap hna he ni tin ti ok in Pehtlai in an ikap tia Thawng kan thai